кеткенде көптөн күткөн карап деген чыгарманы бир аз болуп түшүндүрүп көргөзүп берейин. Мындан кийин ми ла миге күлүүсүздөр. Биринчи позициядан чертилет. Демек фа соль ля си до ре ноталары. Кеттик, анда эмесе биз баштай берели. Сиз лайк басып комментарий жазыңыздар достор. Анда эмесе баштадык. Экинчи позиция чөз ми нотасы. Ми ре си до до си до до си до. Ми фа соль ля си до ре до до си. Ми экинчи позиция ми ре си до до си до. Ля си до ре до си ля соль ля си ля си. До ре до си. Карап, енді бұл соль мен си басады. Карап